pemilat Wimbekara Mesatwa Bali nomor undi siki. Ibu Ninyoman Nopi Andarini Pinaka Duta Banyar Pas Dalam Belega. Majaring Ibu Ninyoman Nopi Andarini indek galalan genah durusan. Aingge, rahajang siang ida dane sarang sami, pun api gatra? Astungkara. Ledangan nge, niki tiang malih ku judi, dados peserta Wimbekara Mesatwa Bali. Sane warsa sane sampun lintang nika tiang sampun boleh nyarengin. Sake mau nentan ngomolehang Jayanti. Sira uning mangken boleh nyoba oleh pisan nge. Aingge niki titiang dados peserta sane kaping partama. Patah sakadi dumun. Cek gengken kaden niki jeruk lian dinas tiang terus tiang aliang kaping partama kan dados peserta. Ija niki jeruk lian dinas tiang pun api niki jak sentimen san ragane mulo. Terus tiang aliang nomor 1. Hingga ledangan mangken titiang jagi ngaturang satwa sane mamurda I belog. Nge, pirangen nge. Om Swastiastu. Mangken dumun, sedereng tiang lantur, kanton semangat niki nonton. Sakas tengkara. Jakti, minap sampun wenten sane arep utawi kiap niki nge. Nika ibu sane reng ngungkur, ampun boleh nyeriat bu. Metangi dumun metangi, ngiring. Pirengin titiang mangken jagi mesatwa. Puniki satwanya nih wenten katudorang satwa I belog. I belog punika anak nenten seneng belajar. Geginane sebilang wai tuah melali tor mepelalianan dogen. Sebilang ngurena melajah teken memene cek ngalang melai pesu tor mepelalian. Kan dikenyal memene nguren cek sing tani ngahang munyi gitu masih mas sekolah cek tu sing tan seleg prai dogen gaene jani masuk mas sekolah ben mani prai ben puan ben masuk ben telon ben prai gitu dogen gaene sebilang wai kang wanga kidan carana iyo ngelang sekolah sana nge nih sampun mawenan ya sebilang kesamaan tusing tain menek kelas aingge sane mangken kacerita memene I belog konelakan ngideh tulung sarang I belog nunen iya apang meli bebek ke peken sawireh memene sedang repot metanding Banten angin nyangre piodalan di jumah nani sebelantas kento kene memene mekaoan ngajak I belog. Ning nang mai malu ning tulungin je memening. Teke I belog nyajak. Engkan me. Duh cening tulungin je meme jani. Kamu cening luas kepekan beliang meme bebek. Sawireh pangsenge ngalan tengahi guminening. Meme sedang repot kene metanding. Nenek, abo pes meme satu sekali. Beliang meme bebek dah 2. Pilihin je nah ning nah. Pilihin meme bebek ane gede-gede, ane mokoh-mokoh, tor ane bat. Pang patus cara meme potongane. Ngene nge. Nah me. Jalan kone belok kamu. Sake wala. Kone nak di pemesan rumahnya. Subabuin ya melipot tangnya jagang memene. Meme, bebek engken beli jang emen. Nah bebek engken dan ini bebek Allah apa bebek wani men. Nah bebek apa nih sing nih? Kayak wala inget tang dogen. Pilihin meme ane gede-gede tur ane mokoh-mokoh. Apang lionan meme manisane lakar anggon meme sate tur lawar. Ingatnya nyentana nih. Nah me, cang majalan malu name nah. Nah, kamu cening jani majalan. Ada yang adeng nyen cening di jalannya. Da pesan pati singgah kamu main. Subelantas kenten,
Mejalan ya kamu ke pekan. Nekat di pekan. Paling kipo aneh tuh sing nepokin dagang bebek. Kipok ya kajo. Aduh dagang baju. Kipok ya kau. Aduh dagang buah. Kipok ya kelot ada dagang busung. Marah mekipok engkangin. Dagang kemarampe uling pas dalam nih ke. Cek didul lantas ya metakon. Bu, ijo nih ke dagang bebek bu. Saud, saya dagang kemarampe nih ke. Oh, dagang bebek Gus. Niko napi, dibujuk kelot kau. Niko dagang bebek mepundo sarang dagang siape. Suba lantas kenton, kamu ya nyaja ke dagang bebek. Kini nak ditu. Belanja, belanja. Bu, Pak, belanja. Tegal lantas dagang bebek. Gus, jagi numas napi nih ki. Melit bebek Pak. Nge, bebek napi jagi rarah Gus bebek aneh loh napi mu nih. Tiang mak tepes mu niki. Man tiang bebek dah dua Pak. Pilihin tiang bebek aneh gede-gede. Dor aneh mokoh-mokohnya Pak nge. Nge, cantos tumun nge Gus nge. Ambil ngamangkin bebek. Suba lantas kenton. Kamu dagang bebek milihin bebek tur ngabang ibelok. Niki Gus. Niki bebek aneh mokoh-mokoh. Aneh gede-gede. Tur aneh bat. Aneh aukod ajene aji petang dasa. Saud ya lantas ibelok. Man tiang susuk Pak. Pes tiang amun niki Pak. Sane makin. Tiang matakan sarang ida dane sarang sami. Ibelok ngaba pes 100 tali. Meli bebek 2 ngukut. Ane aukot ajena aji petang dasa. Boleh ya napitan susu. Yen boleh ben kuda boleh susu. Ye tora tuh. Milu lali ndekin belok. Malah kuda boleh susu. Malah 2 dasa. Aingge disampune boleh susu. Ngengalan ya majalan mulih nih. Di majalan mulih ngentasen yo tukar gede. Turiah nening sekadi tukar ring betendau ring biji niki nge. Ditu lantas makito ya manyus. Ngengalan ya muka baju tur macelempung ketukada. Biur. Aduh tis kini turning pesan kadirasa mesuluh ijang-idang dini. Bagus jangan. Subuh makelo ya manus. Ima gitu ya manusin bebek nih kah. Telesang lantas penegolan talen bebek Per. Kebar bebek tur ngambang di tukade. Nepokin bebek nih ngambang. Kedak basang ya ibelong. Adip ngambang bebek ijange. Ulok-ulok ke ijang teken dagange. Borain ngale bebek aneh bata tur ne gede-gede. Adip bebek puyung ijang bangu. Gitu ya ibelong. Suba lantas gitu ngengalang ya majalan mulih. Tur bebek nento depange ngelep di tukade kalaina mulih. Ya tusing apa bebek mulih. Nih majalan mulih iya nepoen ada carang kayu membatang di jalan. Tuh kone tanjung pas kelewat kedek basane tanjung oke kanti lantas metatu batasnya dor pesu gede. Suba lantas gitu kengken jani batis metatu bebek dusing ngabo man kengken iya jani nekat jumahne. Opa anapitan sarang memeneng Opa anapitan. Nggih. Puniki selanturnya neka dia jumahne tengkejut memene. Adi panak tiang telap pesu gede. Ratu betara nak kengken cai. Adi telap pesu gede batis nak kengken.
lantas si belok. Entum busan ada carang kayu membatan di jalannya. Cai mirip gede sajan bayun caine. Kanting nendang carang kayu. Nak kengken sujatine. Tuh subame BBM jok ulo-ulo kai cangken dagange. Oh bebek bebek puyung cang bangem suborain ngale bebek ane gede-gede ane batur ane moko. Jo marang ngelep ya ditukade ngambang ya BBM yen bebek batuk kan nyilem ya nyilem ya ditukade ya. Saut atas bangras memene. Doh we ratu. Ane kedo-kedo cai itu sing nawang. Ijo peluasan cai bebek nak mulang ngambang tur ngelangi yang dia gede. Dong dewa ratu. Kini nyodok di balai banyareng ngambil sambil ngalih. Apa ada ane cara jani totonang wifi apa ada ane nge. Cek kini subuh penadene. Apa cai itu sing nawang? Ratu Betara, adik kini lah cur dia ngelapi anak, cepelok saja. Aingge, keto nyen memene ibelok masa selan. Ida dane sarang sami, tur alit-alit teh maka sami. Sampunang pesan nuten parilaksanane ya ibelok nge. Tusing demen melajahing raga. Tur alit-alit maka sami. Seleg-selegen yan mas sekolah. Da pesan pati ngelengit. Apang iraga da dijatmu sane meguna. Anak melajah nih ke nak nintan-wintan watas yusa nih. Dua, jenik, kelih, bajang. Iraga patut melajah raga. Apang iraga uning. Cien sane patut, cien sane dan patut. Pangsing kanti kena uluk-uluk timpal. Timpalane bener kaden nguluk-nguluk, timpalane nguluk-nguluk kaden iraga bener. Inggih? Nggih. Awan tak sapunika saduane ibelok nggih. Kirang langkung titiang nunas pengampura puputin titiang antuk ngaturang parama santi. Om santi 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 om. Punika wawu tetikasan pemilet nomor undi siki. Sane mangken kelanturang antuk pemilet nomor undi kalih Ibu I Gusti Putu Arni Pinaka Durte Banjar Selat Blege. Majang ring Ibu I Gusti Putu Arni indek galah lan genah durusa. Sapun api semeton, becik-becik kentane, katrene. Nggih, sampun becik pun sehat sami nggih. Asane mangkin didiang medagen ring semeton. Semeton seneng miragiang Satwa Bali semeton? Seneng? Seneng? Nggih, yen sampun seneng mangkin didiang jagi me Satwa Bali. Bantangane dua tuung kuning semeton. Sane makin sadua jagi kekawitan ditiang. Om Swastiastu. Ada kone ketuturan sadua tuung kuning. Kacerita ada bobotoh kemar madan budak. Ipun seneng pisan makemar metoh utawi matajan seluwering dina ipun matajan. Ipun ngelah kurungan dadua. Mangken sampun akeh kurungan ipune. Santukan
ipun setate menang ring metajan nyantos ratusan penyatu ratusan kentan ipune siap kurungan ipune siap kurungan ipune nade ping 3 semengan jagung tengah ini gandum sanjane semeton gabah kentaan masih ke mano sebilang wai magecal semilang wai misi medendengan kanthi kewah kuranangipune sane beling gede nyampatang kaine mareng ngemang siap ngama kacerita mangkin ipuda lakar luas coh kemu ke den bukit mabesan ya teken kuranane nyai lohayan jani wake lakar luas joh kemu ke dan bukit ini ada pepesan wakilnya ke den nyai nih nyai sedok beling gede di prade icang sing teken dan uling luas lekat panak emwani melang meliara sayangang yuk sakewala yen luh panak lekat matiang ya tak ya tetak langkene bang siapa ngamah padung mah bedik gitu besane i budak wake tusing iyang ngelah panak loh apa mawenang gitu panak loh uleng ceni pan melihara uleng lekat megadangin dan iya pelihara kanthi gede bisa geni manyakin aduh ane sing duga ban wake gitu doang nyai bang resep nyai lumayan suba beli win man ini mejalan ibu dak luas ke den bukit sampunike lekat dari panak ipune durung wenten mareket telun ukurane luas ampun lekat panak ipune sade loh nah dingki ampun makan sebat atene meme anak cerik utawi niluh wayan cening udah kene nasib ceninge udah kene mara lekat cening subuh nemoning sengsara meme sing nyidang lakar ngisenin pebesan papan ceninge sing nyidang meme cening ketu nyen meme anak cerik makangan pedidian nah mekelo-kelo lantas pesudayanipun ngujang ketu pan wadaya luongan jani haren egen tek bang ya siapa ngamah pianake karking sanang ditu si dadong nih subuh lantasan genten imemen ajerik niki ngangkin nyemak taleneng ajak ke belakas tak hari ini ke tak bang siap nih ngamah wes apa nika mejalani pun mulihane ke rumah belakane nah nekad itu kau ipun meme tulung tiang me adik kene tiang man sebayu meme tu sing nyidang tiang lakanya lanan buka babasane i bapane i cening meme nyento kau nyen ye ne cening wayan mana kengken adi ngajak panak nu beceh
Nubara adi aja panaman na kengken menjatene nyai ditu kene me aduh babasane buku bapan yene icening yen lekat panalo tunena tiang matiang tur tedek bangkene bang siapa ngamame tiang sing ngidang nyalane me tulungen tiang yani dini kadang tiang paname dini kadang aja kejap ya me bang sing yo teke bapaknya nan tiang nan lampah ge ken bapane suwire panakenu ada tepuk ke hidup me nah yen ketu mai aja panake depang bememe ngajak dini sake walu deloken yen bilang wahina bang yo ngideh nyonyo abang yo bubu pangsing kanti mak ngento nyenong noni nah me ne jema cucun neme pangsing nyanan ngalan teke bapane me jemaah kone cucune jani lantas memen anake cerik utawi lewayan mulih ne mungkin ke umah nih tibanan kone i budak luas sing teke nah ana jani katuturan ni tuang putih subuh kelih jeget iya jemet nulungen dadong nama garapan mungkin gelesan cerita teke bapane wayan nih bo bengkes pasangnya ini man apa panake lekar yan loh nih beli man dijo panaken subuh matiang tiang beli kengken bebasan beli nih ento jalan tiang beli mare ketu punyene kurana nih budak memunyi siapa kepek kukurayu oh kepek kukurayu oh panak nena king sana se dadong ne bang ngide aren ne dogen ketu siap memunyi dengan nyai kengken nyen siapa kone aren nih gen bang gede panake ditu kisani sila dong aleh jani aleh amon nyai tuseng nyedang matiang bang wake ibudak lakar ngematiang ye ngejalan kone jani kamu kumah memene ngamak panak nih teka ditu tepokena panak nih coba saget mau baju sarwa putih memunyi lantas memene cening mai jani cening mulai suaire bapan ceningi subuh teke cening meme sing bani lakar nah sane mangkin oyong nenah me tiang masih sambatan malu bedek kendadong malah dadong cuma tiang alahen lakar mati sedih kingking yuk
tuang kuning. Nah nih suhun modesi lan jani mulai. Dekat dan tas jungane. Jak sing orang apa nih? Jauh ke panane. Grede ke aja ke alas. Tuh sebab itu tegole di alas si punya kayunya aneh gede. Jadi tege ada widodari. Cuma ke itu wong kuning lantas gantine tukarine bon ke debong. Di itu lantas ke debong tak tak seberedek abane mulai bang siap mama. Konden ada apa masih sagat mekejang sek siapnya abek mekejang mati ngeling lantas ya puda. Suan-suan yang cerita maka ibu ampun tua lantas ngancan nuang penyakit sekancan penyakit sampun ngerogotin pun tan ada nak ngerunguang tan wenten rerame tan wenten piana ah nika ampun karma palane aneh anake aneh moso susing sayang teken pana susing tresne teken kuranan reramane pada ngejoh keto masih widine joh ken iraga kentan semeton numat salah sampun makaput sadua bawa sampun puput senepi tiang untuk para santi om santi om. Punika wawu tetigasan pamilat nomor undi kalih lanturang titiang ring pamilat nomor undi 3 inggih punika Ibu Anak Agung Rake Sancintia Depi pinaka Duta Banjar Kebon Kelod Belaga. Majaring Ibu Anak Agung Rake Sancintia Depi indek galalan genah durusan. Om Swastiastu. Yeh, saget super rame anaknya teka mau balik po. Punapi gatrane puniki semeton. Nggih, astung kare becik sareng sami. Mih, ibu-ibu jegek-jegek sajan po. Seneng mirengin satu. Mih, bapak-bapak aja bagus-bagus sajan po. Seneng mirengin satu. Nggih, yen sampun sareng sami seneng mirengin satu. Meriki nampekin ajak ke jenme satu. Apang tetap ajak lan lestari seni lan budaya Bali nih. Apang tusing tradisi modern nedogen, budaya modern nedogen bakat pelajin, budaya Bali ne engsapin. Anggih, majeng ring para uleman maka sami sane banget wang yang titiang. Majeng ring panureksa maka sami sane banget wang yang titiang. Lan majeng ring para semeton maka sami sane banget tresna sihin titiang. Sane mangkin titiang jagi ngaturang satu sane memurde ni tuung kuning. Ada ketuturan satu bebotoh tukang kembar siap madan ibudak geginane sedino-dino tuah metajan dogen dusing enyak nyemak gawe ane lenan pengawit nih ibudak tuah ngelah kurungan dadua ulian selesai ia menang metajan kanti penyatusan kone kurungane jani kanti
kanthi kewah kuranane bareng ngencanin mandosen ngemang-amah. Apa bun kuranane sedang beleng gede? Ya diastun kuranane sedang beleng gede, cek sing suwut-suwut nyampatang tai, selit sanjo lemah peteng, cek tai dogen sampatang. Ke cerita yang aneh jani, ibu dak lakar luas kemumetajan ke Den Bukit. Ngajak ia juru kembar, ngajak ia tukang toh. Buen sado, kompek ne mesal-sal, medal-dal bok misipes kanti tu sengidang nekepin. Nah, sekonen ibu dak luas, ada kone pebesane ibu dak teken kuranane. Kene kone pebesane. Wayan, Yan, mai maluyan. Ne dinane buen mani, beli lakar luas kemumetajan ke Den Bukit. Kene lantas nyai sedang beleng gede buka jani. Jani sekan beli mimpi tutor tekan nyai, beng-beng angku penge. Melahan yang ngeresepang bah. Yen muani lekat bianake, melahang miara. Pangade angon pertisan tano, pangade ane ngewarisen dadamanan beline dadi bobotoh. Sake walo, yen loh pianak lekat, jak danyai lebihan mapinah, jak matiang tek-tek, to bang siapa ngamah. Apa kerana wake seng deman ngelah pianak loh, apang nyai nawang, denang dogen, di subane iya keto nyatang nyai nawang. Keto kone pebesane ibu dak teken kuranane. Gelesang satu ane jani, ibu dak subeluas kemumetajan ke Den Bukit. Mara ketelun ia luas metajan, cek saget subelekat kone pianak ne. Buen sad, anak kecerik. Ditu lantas yang ngeranggang ngeleng sambil ngemepinah-pinah. Aduh, Ratu Betara, kengkenang tiang jani. Sajan tiang lekadang pianak medewek lo. Yen lo pianake orai nengematian, orai nenektak bang siapa ngama. Tiang sing idang, tiang sing sanggup. Sejaba jelema budoh aneng ngidang matiang pianak ne pedede. Di subane mekelo iya mepinah-pinah. Pesu lantas dayane buka kene. Cak suba ari-arine dogen suba lakar tek-tek bang ama siapa? Ne jani lakar king sanang kemu ke jumah dadong ne. Ngenggalang lantas memene nak tak ari-arine tur banget siap ne ngama. Anake cerik ajak ke kemu ke jumah dadong ne. Neket di jumah dadong ne. Cak meke siap dadong ne. Nepoken pianak ne niluh wayan. Ngajak pianak cerik mare lekat. Iya. Niluh wayan pianak meme. Nak ngudiang cening laip-laip mai. Dipidan cening lekadang pianak. Adinu cenik barak kene subuh ajak cening mai. Ne kengken ne undo kening. Kene me. Tiang busan lekadang pianak. Sake wala pianak tiang medewek lo. Yen lo pianake orai nengematian. Orai nenektek ngemang siapa ngama. Tiang sing sanggup. Tiang sing sanggup. Ne jani tiang ide tulung tekening meme. Ajak ya dinina me. Diolas me.
mesaut lantas dadong nih sambilange nyemakin cucune. Meme sing medaya ken keketo solah mantu cek cara cicing ngama yeh nyelek kang dogen. Nah dini sebejang pianak ceningnya. Dadong sebelakar ngajak sakewala ingetang nah nih. Bang iya bubuh sedina-dina, abang iya nyonyo. Nah yen kene cegek cucun dadong putih kadeng. Dormisi kuning langsat. Keadanin dadong ni tuung kuning. Nah ditu lantas anaknya cerek. Keadanin ni tuung kuning teken dadong nih. Gelisang satu ane jani. Ni tuung kuning. Suba keleh. Suba bajang. Suba jegek. Tur suba duak megarapan nulungin dadong nih. Ibu dak kudang tiban kaden iyo suba luas. Jani teko lantas iyo. Nak kejumah. Metakon lantas iyo. Hoyan. Nenek suba cenik pasangnya ini jani. Man apa nop pianake? Apa nop pianake cerek? Loh beli. Memeh. Man suba madangnya. Suba baunya siapa yang amah? Suba. Mara di ngah kedo lantas kuranane mesaut. Cek mekruyuk siap deh ibu dak. Kekruyuk. Oh. Bulu kuluka. Pianak ne lekat. King sana cuma dadong nih. Hari-hari ini dogen awake banget. Kekruyuk. Mara dingah kedo lantas siap ne mekruyuk. Pedeh ya ibu dak. Lantas oraina kuranane kemu. Nyemak pianak ne ke umah dadong nih. Nekat di rumah dadong nih. Dapat tango ni tuung kuning suba me penganggo sarwa putih. Tur mo orahan me pamit teken dadong nih. Melah-melah dadong cuma nadong. Tiang lakar me pamit. Tiang me pamit lakar mati. Subane di ngekedo munyin cucune. Cek sabat pesan kena dadong nih. Kadi rasa banyak tangka dadong nih. Kedo masih meme nih. Sig-sigan ngeling. Sambilangan nyemak limane tuung kuning. Tur aja gemule. Nekat lantas ia jumah. Dapat tango. Bapane suba mecekuk bangkyang. Sambilangan ngabo blakas. Ditu lantas tepokan ini tuung kuning. Lantas iya caca gino. Jemako paeda. Dor aja kekemu ke tengah alase. Neka di tengah alase. Ditu ada meru. Misi punyan kayu gede. Ditu lantas dituung kuning selele gango. Sang widya dari ne disuarkan. Nyingakin parir solah ipun ipudak. Ditu lantas dituung kuning. Silorine aji gedebong. Gedebonge entu. Tepokino ni tuung kuning teken bapane. Ni tuung gedebongen tu lantas teken bapane sehasenya cah ni tuung kuning. Di subane lantas kedo. Gedebong ento bange ngamah siap nih. Yeh, mara suwut siap nih ngamah. Jak makejang siap nih ngasek-sek. Ngasen tur mati. Kecerita yang aneh jani. Ibu dak suba ngangsan tua. Suba gelem-geleman. Kadi rasa menjalani ya tu singi dayang. Di tu
lantas ipudak mekaman di Sunduk. Semeton uning napi nih ke mekaman di Sunduk. Napi nih ke mekaman di Sunduk. Nggih, meseselan. Meseselan ya ipudak. Sewireh tuse ngado ane ngayahin. Tuse ngado ane ngemanjakan. Tuse ngado ane ajak ke mekangan. Keto subuh upah anak tusing sayang teken kurenan, tusing tresna teken ipiana. Nah, semeton sarang sami, piana loh muani lanang istri sujatin enak padoh dogen. Pesuecan ide betare. Jani iraga melahang upepira ipiana. Apa ngelah wiwege, apa ngelah peminah ane lubung. Telebang pengajah agamane apang dados suputra apang dados manusia ane sujana. Nah, alit-alitnya sarang sami driki sampunannya nulat parilaksanane ipudak dados bebotoh nggih. Sawireh bebotohe ento memotoh momoe etohin. Yeh, ada gua maling kuat, satu bawa subesut. Om Santi, Santi, Santi. Om. Punika wawu tatikasan pamelat nomor undi 3. Sanemangkin kelanturang antuk pemilat nomor undi 4. Ibu Niluh Sutami Pinaka Duta Banjar Belega Kangenan. Majang ring Ibu Niluh Sutami indik galah lan genah durusa. Mimi, ramesan anaknya teke mebalih mai, cak ngetuk banda tangkah tiangnya. Semeton sarang sami, punapi gatra pada kena nggih. Nggih, mogi-mogi iraga sarang sami ngemanggehen kerahayuan. Om Swastiastu. Semeton sarang sami seneng mirengang satwa? Yening sampun seneng, sane mangken titiang jagi mesatwa, sane memurde, ni tuwong kuning. Pirengang nggih. Ada tuturan satwa, bebotoh dadi tukang kembar siap, madan ipuda. Geginan ipone sewai-wai tuah metajen. Duga seipidan, ia ngelah siap kurungan tuah dadua. Sakewala, sasukate pepesan ia menang metajen, ngeliunang ia ngelah siap kanti penyatusan. Tusing hitungang pengarga mahal, mekejang siape belino, sekancan siap sane maules sampun gelahanga. Keto masih amah-amahan siap ne ipudak melah pesan, luongan tekening dedaran somah ne jumah. Somah ne jumah, tuah ngenar nasi moyah lengis, joh saihan tekenin siap ne ipudak, ane sewai-wai ngamah bahas barak toren jagung. Pepes masih ngamah be. Uli mare bangun semengan, ipudak subangan canin siap. Ngepuang siap, mandosen siap, ngemang-ngamah, nendengin siap. Kanti engsap ken sesanan yang gelah kurenan sedang beleng gede. Ya diastun kurenane sedang beleng gede, nyak masih marengin nampedin tain siap ne, jegtai dogen sampatene. Nah, kecerita yang nejani, ibu dak lakar luas metajan kedajan bukit, ngajak ya juru kembar, ngajak ya tukang toh. Bensa do kompek ne liu misi pipis, kanti sengidang nekepin.
sekancan pipis ada di itu. Ada pes selaka, ada pes dolar, kanti sertifikat tanah di barang mapempen itu. Nah, setondane ibu dak luas, ada kone pebesane ibu dak teken kuranane, kene kone pebesane. Loh, loh, mai malu loh. Dinone buen mani, belilah kar luas metajan kemunyan kedean bukit. Nejani nyai beli yang gede buka kene. Sekan beli mau pitutur teken nyai. Beng angku piye. Sekan yang resepang. Yen muani lekad pianake melang miara pang ada prati sentano. Pang ada yang ngewarisin dedemenan poline dari bobotoh. Sake walo. Yen lo saget lekat pianake. Jak daya iliunan bepina. Jak mati yang yu. Tak yu. Do bang siapa yang amah pada mepede. Apa kerana wake sing demen ngelah pianak lo. Idewe tuyuh ngedenang dogen. Di subane yo bajang. Liu anaknya teke mangguran. Lantas yang nganten. Pisagane merabotang. Keto koni pebesane ibu dak teken kurenane. Gelisang satu enggal. Ibu dak subeluas metajan kedajan bukit. Mara meketelun iya luas. Saget lekat pianak ne. Buen sade lekat eluh. Sobat pesan kena kurenane ibu dak. Ingat teken pitutur kurenane. Ditu iya ngerenggang ngeleng masih sigan. Aduh yang pramagawi. Punapi yang titiang mangkin ratu. Pianak titiangi saja lekat Allah. Ica yang jetit yang pemargi ratu. Marenunas ice majeng ring yang widi. Saget iya ngelah dayo. Tek ke arin-arin dogen banget siap ne. Pianak ne kemu abana ke jumah bajang ne king sanange. Marene ke jumah bajang ne. Meke siap memene ningalin. Loh, anu apa nyai mai loh. Mimi, pianak nu puso ajak nyai mai. Nah. Meme jeng ajak icening. Aduh, jegek pesan cucun dadong ni. Putih gading. Nah, dadong jeng adanin. Adanin dadong, ni tuong kuning. Den malu loh. Anak engken nyai tu kemai ngeleng. Aduh me. Kene jen me seperti tiang me. Aduh nyen bebesane ipuda. Orangnya tiang nektak panak tiangnya bangkone siap ngama me. Cutat ne me. Meme jeng ajak dini pianak tiangnya malu na me. Kekenang meme je abang pianak tiangnya mau rep me. Meme. Kengken sujatin ni meme ngelah mantu tu. Mantu seger ni. Mau ingat tang jabangnya. Nyonyo sai daloken na. Lantas gitu. Mulih mentuong kuning takut teken koronane subajumah. Mare tutup panumaya buka telun. Saget ibu dak subeteke. Ditu iya kalah. Pipisnya telah. Tormaning matane sumrah nakonang pianak ne. Loh. Apaan pianaknya loh? Yen cara beli jok pasti subamuani. Sing kita benda loh. Beli. Pianaknya Allah lekat nika beli.
Subanyan tiang bang, siap beli nih ngamah pada mebedek beli. Marodi ngoho gitu, makruyuk siap nih ibu dak. Kok, 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 kokriuk, kokriuk. Pianak ne alo lekat, king sana ngejumada dong ne, ari-nari ne doge. Ditu lantas kurenane ibu dak ngenggalang ngalih ne tuung kuning mulih jumah bajang ne. Mara deket jumah bajang ne. Tepukina ne tuung kuning suba jegek, suba sergap sarwa busana. Ajaka ne tuung kuning mulih. Ditu ibu dak ngenggalang ngemak pengiris. Lantas nyaup nyangkol ni tuung kuning ajak ke tengah alase. Mara neked di tengah alase. Codok kangen nih tuung kuning di bongkol punyan kayune. Sakit teke angin yang ngelinus. Wush, wush, wush. Ada dari olas nyaup nih tuung kuning lan nyilur ini tuung kuning aji ke debong. Ditu ibu dak suba mematang pitu. Sehasa nyacah gedebonge entuk kanti deg-deg. Lan recahan gedebonge entuk abane mulih ne bange siap ne ngamah. Mara suut ngamah siap ne recahan gedebonge entuk. Mekejang siap ne ibu dak ngesek-sek. Ngasen toren mati ulian ngamah gerubung. Ditu ibu dak suba kalah. Pipes ne telah, utang ne liu, siap ne bangke, pianak ne matiange. Kecerita yang ne jani, ibu dak suba nyansan tua, suba gelem-geleman. Sekancan penyakit ane ada di gumi ne ngancegin dewek ne. Ditu ibu dak suba tusing nyidayang majalan. Ditu ibu dak mekamban di Sundo. Semeton uning mekamban di Sundo? Napi mekamban di Sundo? Nggih, patut. Ditu ibu dak meseselan. Sawireh tusing ada ane ngemanjakang, tusing ada ane ngayahin. Ibu dak tulung-tulung di pesareane ngemasin mati. Inggih, semeton. Wantah asal punika dumun titiang nyatuang satuani tuung kuning. Tetua satuani puniki irage dados rerame nenten dados ngutang pianak loh napi malih mabina-binaan ma pianak. Pianak loh utawi pianak muani nika sujatine patah paswecan yang widi. Tur irage nenten dados nulat parilaksanane ipudak dadi bebotoh. Riantukan memotoh, momoe etohin. Tuh, ada gua malengkut, satu bawa subesut. Bangkong ngamah gula, kirang langkong nunasi nampura. Om Santi, 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 Om. Inggih punika wau tatikesan pamilat nomor undi papat. Lanturang titiang ring pamilat nomor undi 5 inggih punika Ibu Nikomang Sri Warningsih pinaka Duta Banjar Jasri Balaga. Majaring Ibu Nikomang Sri Warningsih ini galalan genah durusan. Rahajeng siang semeton serang sami. Punapi gatra niki serang sami. Inggih, sani mangken niki titiang jagi mesatu Bali niki. Sane memurda imen tiwas tegen imen sugih. Pirangan mangken niki nggih? Sadurunge titiang mesatu nunas tepuk tangan kiden ya. Inggih suksema. Om
Swastiastu. Wenten ketutura satu imen tiwas teken imen sugih. Imen tiwas saja ia tiwas. Tuseng lah nang apa. Nanging parisolahne melah pesan. Geginane ia sewai-wai tuah ngalih sang tekening abana ke tuah ngalih sang lakar ada peke-peken. Nanging melenan pesan tekan imen sugih. Imen sugih pesan. Nanging tuseng ada anak demen tekan ia. Sawireh ia momo dengki tur iri hati. Nah sane mangkin kacerita malih sedok dinang anu imen tiwas kemu ke umahne imen sugih. Ditu ia lakar ngede api anggone mepumpun. Kene abadne imen sugih. Nyai tiwas. Ojo ken icang kutu malu. Di subane kedas kuton icange. Ditu nyai kebancang ide bas. Dejak bas. Atrongcong. Keto ya imen tiwas. Inggih mo. Ditu ya imen sugih ngejok kutu. Stres. Mana kebitino misi aukut klepit. Stres. Ben kebitino misi ben aukut klepit. Keto ya imkanti ketengai. Nah, suba lantas keto bangai ya bas. Acongcong tekening api. Wih, demen nateni tiwas. Ngencolan ia mulih laut nyakan bas entu. Di subane lebeng basen tu teka imen sugih. Di jumane imen sugih ben masik-sikan apa yang ini nah wih bakat dina kutu ben ukut ngencolan men sugih kemu ke umahne imen tiwas. Kene abadne nyai tiwas. Nyai ngorahang kutoni cange subetlah. Nejani nu benaukut uliang bahasane bangsa itu nito uliang besaut imen tiwas. Mbak bahasa ento subuh kejakan tiang. Nah sengkengken ento subuh angon pasileh. Men tiwas tu sengidang ngomong apa. Jak jemake bahas ane subuh tadi nasi itu. Kajang kayang ketukusan ni gosongo abana mulih ni. Suba lantas keto buen ya teka ke umahne imen tiwas. Kene abot ni. Nyai tiwas. Itu nih nyai ngorang ide api secangnya. Nejani api entu tagih cang. Mentiwas tu sengidang ngomong apa? Jak jemake api miwasang apa segede jak brondong apa namule kanti kepet ya mensuke. Mentiwas bengong nepoken tingkahnya imen suke. Nah ben manine niki. Ben yoreno nubuk padi. Ditu iya imen tiwas lakar banget bas duang trongcong. Nya iya imen tiwas nubuk padi. Tuk 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 ketres. Kanti ketengai. Nah ditu ya saja banget bas duang trongcong. Demenaden nih men tiwas. Cek ngencolan ya mulih
laut ke jumane nyakan basen tuh. Di jumane imen sugih buen ya nape nang basen tuh ketres ketresek kesek kesek ketres. Pih Pak Katina kudu latah bena dadwa. Cek pedih ya ngencolan temu ya ke rumah nih imen tiwas. Kene abad nih. Nyai mula tiwas. Dinane dibi. Oriani nyai ngejek kudu. Nu benagut. Nejani. Oriani nyai nubok padi. Nu bisiladah bita dua. Nejani uliang basang tuh. Oh. Gajah uliang tetagih nu basen tuh mo. Sing nadi kedo. Cek cemake. Bas ani subodadi nasi entuh. Kayang ketukusan nih. Abana mulih nih ken imen sugih. Nah, itu ya men sugih. Mesal-salan teken pedewekan nih. Ngeleh ya ase-ase. Ratu Batara Sang Hyang Widewasa Napi Huang Titiang Dados buka keni Tiwas Titiang Gitu ya imen tiwas ngelek ase-ase ngenehang padewekane. Nah, sani mangkin malih kacarita sedok dina anu imen tiwas kemu ke alase. Didu iya ngalisang tekaning paku. Kresek, 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 petik, petik, kresek, 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 petik, petik, duduk sang ngalih paku. Jak sagetang tegoi sang kidang. Nang ning nung, nang ning nung, nang ning nung, nang ning nung. Tiwas. Apa alih nyui moy. Pekecabi men tiwas. Ampura tiang jeruk kidang. Ngalih apa nyai mai tiwas. Tiang jagi ngerah sang sarang paku jeruk kidang. Anggonnya geno paku tiwas. Jagi angin tiang jukot jeruk kidang. Nah, lamun kedo mai seluk jet nirane seluk seluk ditu niru lakar babang ulian jejah ya imen tiwas ngemakin jet ni sang kidang para seluk jak keseluk Dewa Ratu napi niki sane kepijo tekan titiang marang orang kasuk semua pesaget ilak sagidang aingge gelesan satu niki sedek dino entuk imen tiwas dadi anak sugih nggih sane mangkin kacarita malih sedap dina anu imen tiwas kemu ya kepekan ngajak pianak nih ditu imen sugih ngon nepuken imen tiwas nganggo mas bek-bekan nah ditu iya laut metakon tiwas
Dadi ngangon mas-masan bek-bekan oh. Ijo nyiman tiwas ngisi mau kalong, mau gelang, mau bungkung pranan. Ijo nyiman. Besaut imin tiwas sambil lang mekenyem. Kene nyen mbak, tugase ento tiang kemunya ke alase. Itu nyen tiang. Kan nepokin sang kidang mbak, orang tiang nyeluk jitne. Itu nyen tiang mantep pica mbak. Oh, keto. Ajak ngecolan, ya men suge mulih nek mapi-mapi kel dadi anak tiwas. Ben mani semengane kemu ya ke alase mapi-mapi dadi anak tiwas. Itu ya ngalih paku teken sang. Keces, keces, sekesek-kesek paku duduk paku, duduk sang. Gitu lantas, jak keteko sak kidang. Nang ning nung, nang ning nung, nang ning nung. Manusia, nyentuh rasa krosok. Tiang, tiang, tiang jero, tiang men susu men sugih tiang jero kidang. Uli dibuang tiang sing medar, sedo tiang jero kidang. Jero kidang tolongin tiang. Nah, lamu saja nyai tiwas. Bayi, selok jet nyerane. Didu nyerulakan perbang. Demen ada nih sang mesuge. Ngencolan iya nyaluk jet nih sang kitang. Jak kesekrang bayune iya nyaluk. Jak keseluk. Kanti mekerjengan jet nih sang kitang. Didu ya. Keumpampeng. Singidang ke sisi limane. Didu ya bane kela alase. Kebet-bete. Kedui-duine. Didu ya ketulung-tulung. Tulung titiang jeruk kidang. Ampura sing padingangin tulung. Market ditukadeh. Jak kentongnya ya. Jak ketebak. Aduh. Itu ya tuh yang sadar diri. Ben kesaknya mari sadar. Pesagetan baba belur. Telah mau geteh-geteh ya. Itu ya laut. Mulai megang ya sedang berjalan dekat rumahnya gelam ya men sugih makelo-kelo tuh kanti ngemasin aing asa punika satuan titiange yening iraga ngenuten parisolahne imen sugih iraga lakar nemu bahaya. Nanging yen iraga ngenuten solahne imen tiwas rahayu bahagia kepanggih. Om Santi. Punika wawu tatikasan pamilat nomor undi 5. Kelanturang antuk pamilat nomor undi 6. Ibu Niketut Yuli Sunanti, Pinaka Duta, Banjar Kebon Kaja Belaga. Majeng ring Ibu Niketut Yuli Sunanti, indik galah lan genah, durusa. Rahajeng siang semeton titiang sareng sami. Punapi gatra? Becek nggih? Nggih. Perkenalkan titiang perwakilan dari Kebon Kaja. Jagi ngaturang satwa sane mepi teges men sugih lan men tiwas. Sedurung ne lantur ngiring ngras titi bakti ring Ida Sang Hyang Widi melarapan antuk panganjali. Om Swastiastu. Kecerita wenten anak lo ane madan men sugih.
Buka adanipune sugih, cek seken-seken sugih, mas pipes liung lah, harta berana melimpah, sake wale, solah ipone jele pesan, iri hati, tur demit, demen nyailen anak tiwas, len tekening men tiwas, buka adanipune tiwas, cek seken-seken tiwas, kadirasa, dara sewai-wai nu maulahan. Geginanipune tuah ngalen-ngalenan sang di alase ada pe kemu kepekan di subane payu beneng adep mare yang ngidang medar sake wale solah ipone becik pisan seneng mapitulung lan tresna asih tekeni sekancane mak urip kecerita mangkin men tiwas kemu ke umahne men sugih lakar nyilih api Mok sugih Mok tulungin jetiang Mok laut teke ya men sugih aduh nyen ya tuh sebak-sebak di diwangan apa ya kalalih mai semeng sajan sing tawange matancang nu kiat nih cek ngugol-ngugol nak pulas dogen Mbok tulungin jetiang Mbok bang tiang nyilih api pangade angon tiang mau pumpun apa nyilih api nah kalau sekondene nyai bangcang api alen-alen sekutun cange nah kenit sajan sirah cange amun kedas benyai ditu kalupahin cang nyai bahas acrongcong ulian ninge hengkal bange bahas metu demen atene men tiwase sing kerase kandi tegeh suryane mare ya suwut lantas upahene ya bahas acrongcong ngencolang ya men tiwas mulih kalnyakan ben kesep ne lantas sak-sak siksik ya men sugih laut man ya kudu ben aukut ngencolan ya kemu ke umahne men tiwas nyai men tiwas toleh nyai bencang man kudu ben aukut jani uliang bahasane bangcang maroto aduh mo apa ngon tiang uliang bahas mo bahas ne bang mo tu itu suba kerjakan tiang mo jani suba mekere lebeng nah do bangun nguliang cek jemake to nasi di kukusane cek hayang ke kukus-kukusane abona mulih kemen sugih meseselan ditu men tiwas ben lacur ne buen kesep ne lantas ben ya teka men sugih men tiwas tuni nyai nyilih sang aja apen cange jani uliang sang itu lantas sang agede pesel tu abana suwuna abana mulih kemen sugih kecerita buen manine lantas orena ya men tiwas nebuk padi kemen sugih kanti telah bana padine ditu kone ya kal upahene bahas duang ceroncong di subane suwut lantas bange ya upah bahas duang ceroncong ngencolang ya mulih kalnyakan jani beganten ragane payu medar ketu ya men tiwas laut men sugih jumah nih napenin bahase totonan saget man latah ben duang besik pih pedeh basang nih laut kemu ke umah nih men tiwas nyai men tiwas nyai ngorang bahas itu subuh kedas ne toleh jani mancang latah ben duang besik uliang bahas ane bangcang tomare ngeleng meseselan ya men tiwas ulian sing lah bahas kalangan pesilur aduh mo ijo tiang aleh bahas mo bahasane bang mo marodo subuh kejakan tiang dono di pancine nah do bangun nguliang laut
Nasi ne di panci ne tuh kayang ke panci-panci ne abon mulih kemen suke. Ngeleng musik segan ya men tiwas ben lacur ne. Lantas iyo sing ngidang medahar. Mejalan lantas iyo seranang sereneng ketemu ke tengah alas. Lakar ngalen-ngalenan sang. Keto masih ngalenan paku. Pang ada angono jukut. Di tengah alase saget kecunduk ngajak sang kidang. Hehehe. Nyen tuh kerasa krosok. Apa kalaleh ditu? Tiang mentiwas. Tiang mai ngalen-ngalenan sang. Pangada abo tiang kepekan. Buena mai tiang ngalen-ngalenan paku. Pangada angon tiang jukut. Oh, keto. Nah, nyai nyeluk jet wakene. Ditu ada pa bang wake ke nyai. Keto ya sang kidang mebaos. Mara orena keto seloke jet kidange. Mara kedenge bih mas selaka ebek dilimane men suke. Laut sing kerasa ilang lantas sikeng sang kidang. Ngencolang mentiwas kemu ke pande. Lakar matri mas totonan anggona pepayasan. Sekadi, giwang, bungkung, gelang, lantane tiosan. Nuju dina semeng lantas. Kemu ya mentiwas ke warung. Lakar mau belanja. Ditu ya kecunduk ngajak men sugih. Bih, deng lepan peninggalan men sugih he. Metu lian kenah iri. Dikenah ya memunyi. Ijo ya alih men sugih. Liu gading lah mas-masan. Cek iri raga bener. Ulian metu kenah iri. Laut ya kemu metakon ken men tiwas. Loh, mek tiwas. Dijo sujatene memek man mas-masan totonan. Nangorin mok jahang. Maroni kene nyento mok. Dugan tiang ngalen-ngalenan sang di tengah alase. Ditu tiang kecunduk ngajak sang kidang. Mara di orena tiang nyeluk jet ne. Mara kedeng tiang. Ditu tiang bangem mas. Selaka. Done angon tiang pepayasan cara jani mok. Oh keto. Ulian mekeneh corah. Ulian mekeneh momo. Laut ia nyaru-nyaru kemu ke tengah alase. Ngalen-ngalenang sang. Kerasa krosok di tengah alase. Laut rauh subuh sang kidang. Enyen tuh kerasa krosok di tengah alase. Apa kalaleh mai? Tiang mentiwas. Uling dipuan tiang mekente dan ngajeng-ngajeng. Mai tiang alih sang. Pangada angon tiang mepumpun. Tur tiang ngalen-ngalenan paku. Pangada angon tiang jukut. Nah, nyai nyelak jet nirone. Ditu man nyai kal upah. Maro orena keto. Cak seloke jet kidange. Maro seloke dongki jam ya jet kidange. Laut men sugeh paedeng anginang ngauhang. Koso hange di punyan dui-dui ne. Di koso hange di alase. Ngemasen iya metatu. Lah metatu pesu gede. Ketulung-tulung ya men sugih. Tulung tiang jero. Ampura. Tiang nunas iwang.
saget men sugih ngemasin engsap. Di subane ye inget, gerayang-gerayang ye kemulihan. Teket jumahipun, ia ngemasin sakit. Ngewai ngeminggu, kanti bulan-bulanan ia sakit. Ngantos ngemasin mati. Ainggih, asa punika sadua inik men sugih lan men tiwas. Sane presida aturin titiang. Di pet pradai wenten iwang titiang nunas pengampura. Puputan titiang antuk pramo santi. Om santi santi santi. Om. Inggih punika wau sampun kemargiang wimbekara mesadua Bali. Majaring